9 август асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади шиносоӣ аз раванди тадбирҳои ободонӣ, вусъати тадбирҳои сохтмонӣ дар иншооти бузурги гидроэнергетикии мамлакат, нерӯгоҳи барқи обии Роғун ба шаҳри Роғун ташриф оварданд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода дар маркази шаҳри Роғун нахуст бо ҷараёни корҳои аз навсозии роҳи мошингарди Роғун Обигарм Нуробод ва лоиҳаи сохтмони роҳи автомобилгард аз нерӯгоҳи барқи обии Роғун то нерӯгоҳи барқи обии Шуроб шинос шуданд. Корҳои сохтмонӣ дар лоиҳаи роҳи автомобилгард аз нерӯгоҳи барқи обии Роғун то нерӯгоҳи барқи обии Шуроб моҳи октябри соли 2023 оғоз гардида, дарозии умумии лоиҳавии роҳ 9,8 километрро ташкил медиҳад. Тибқи лоиҳа тавассути бунёди ин роҳ нерӯгоҳи барқи обии Роғун бо нерӯгоҳи барқи обии Шуроб пайваст гардида, сатҳу сифати он ба талаботи замони муосир мутобиқ гардонида мешавад. Дар лоиҳаи сохтмони роҳи автомобилгард аз нерӯгоҳи барқи обии Роғун то нерӯгоҳи барқи обии Шуроб як пул бо дарозии 1593 метр ва дигар намуди корҳои роҳсозӣ бо ҷалби коргарону мутахассисони ватанӣ сохта шуда, дар маҷмӯъ роҳи мазкур ба категорияи 4-уми роҳсозӣ мутобиқ гардонида мешавад. сохтмони ин қисмати роҳи автомобилгард ки дарозии он аз рӯи лоиҳа 11 километрро ташкил медиҳад, барои интиқоли молу маҳсулот ва боз ҳам беҳтар шудани сатҳи зиндагии аҳолӣ аҳамияти калони иҷтимоиву иқтисодӣ дорад. соли 2021 корҳои сохтмонӣ дар ин масир бо супориш ва дастгирӣ бевоситаи сарвари давлат оғоз гардид. қабати асосии роҳ, гузоштани обравҳо ва селпартоҳо пурра омода гардида, айни ҳол бо ҷалби техникаву механизмҳои зарурии роҳсозӣ корҳои мунфаршкунӣ аз ду тараф, ҳам аз қисмати марказии шаҳр ва ҳам аз қисмати даромад ба шаҳри Роғун ҷараён дорад. то имрӯз баъд аз анҷоми пурраи корҳои заминӣ мунфаршкунии роҳ оғоз гардид. ҳоло дар ҳама қитъаҳои сохтмони роҳ 44 нафар коргарони маҳаллӣ машғули кор буда, кор аз ду самт тибқи нақша ва бо риояи технологияи муосири роҳсозӣ ҷараён дорад. роҳе ки имрӯз сохтмонаш идома дорад ба дараҷаи сеюми роҳ ба инобат гирифта шудааст ки паҳноии зертаҳкурсии роҳ аз 10 то 12 метрро дар бар мегирад ва мунфарши он бошад аз 8 то 10 метрро. имрӯз дар роҳи мазкур сохтмон мувофиқи нақшаи пешбинӣ гардида пурра рафта истодааст. дар қариб 5 қитъа корҳо рафта истодааст. дар километри 3500 шинондани новаҳои оҳану бетонӣ, дар километри 4.5 бошад хобондани асфалт қабати болоӣ, дар километри 4500 бошад сохтмони таҳкурсии роҳ рафта истодааст ва дар километри 10 ва 9 иваз намудани таҳкурсии роҳ аз сабаби зиёд будани сатҳи оби зеризаминӣ корҳо рафта истодаанд. ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки таҷдид ва аз навсозии роҳи мазкур дар доираи лоиҳаи сохтмони роҳи мошингарди Роғун Обигарм Нуробод марҳилаи якум амалӣ шуда, раванди корҳои иҷро гардида ҳамарӯза аз ҷониби кормандону мутахассисони Вазорати Нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва маркази татбиқи лоиҳаҳои таҷдиди роҳҳо назорат ва пеш бурда мешавад. роҳи мо бениҳоят валангор шудагӣ буд, омад рафт. мо намехостем ки дар ҳамин раҳ мисол рафту омад кунем, аз сабаби ҳам хароҷоти душвори бисёр буд, нақлиётҳомон тез тез вайрон мешиданд, таъмирталаб мешиданд. имрӯз бинед ки чӣ қадар мисол роҳи мо хуб шудааст, сохтмони роҳ идома дорад, мо бемамоният рафту омад мекунем. ронандаҳо, таксистҳо тамоман вақте ки Роғун мегуфти биё моро ба Роғуна бигибар намерафтанд аз сабаби ҳамин вайрон будани раҳ. ҳозир дигар раҳи мо соз, хуб
миннатдории мардуми роғуншаҳрро ба пешвои муаззари миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонем. мо ҳамеша сиёсатҳои ӯро дастгирӣ мекунем. роҳ бо ду хати ҳаракати паҳноияш 8-12 метра сохта шуда сатҳу сифати хизматрасонӣ ба талаботи муосири роҳсозӣ мутобиқ гардонида мешавад. ҳамзамон мувофиқи лоиҳа навсозии як пули мавҷуда бо дарозии беш аз 50 метр, сохтмони 11 қубури обгузар, насби ҷӯйборҳои обпартои оҳану бетонӣ, заҳбурҳои обкашӣ ва дигар корҳои роҳсозӣ ба анҷом расонида мешавад. аз рӯи маълумоти мутахассисон ба ҳолати 1 августи соли 2023 корҳои сохтмонӣ дар 9 қубури обгузар ва дар бештари қисматҳои роҳ корҳои хобондани ҷӯйборҳои оҳану бетонӣ ду тарафи роҳ ба анҷом расидааст. дар ин ҷо ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корҳои иҷрошуда дар лоиҳаи сохтмони роҳи мошингарди Роғун оби гарм Нуробод муаррифӣ гардид. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади расидан ба ҳадафҳои рушд ва беҳтар сохтани инфраструктури соҳаи роҳу нақлиёт ба талаботи замон тадбирҳои заруриро амалӣ менамояд. дар ин замина баъди раҳоӣ аз бомбасти коммуникатсионӣ татбиқи ҳадафи дигар табдил додани Тоҷикистон ба мамлакати транзитӣ оғоз гардид. бо ин мақсад ҳоло дар соҳа татбиқи 13 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи умумии зиёда аз 11 миллиард сомонӣ идома дорад ки яке аз онҳо лоиҳаи сохтмони роҳи автомобилгарди Роғун оби гарм Нуробод мебошад. бо иқдоми пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иқдом карданд ки пешниҳод карданд ки ҳамин роҳ таъмир карда шавад. корҳои сохтмонӣ идома дорад, давом дорад, карда истоданд. як қисмати роҳ аллакай уже мунфарш карда шудааст. мо миннатдории худро ҳамин баён мекунем ба ҳамин ҷаноби олӣ ки дастгирӣ хуб карданд ба мо. ин роҳ як роҳи аҳамияти байналмилалӣ дорад. корҳои сохтмонӣ ва татбиқи лоиҳа дар ин масир 7 июни соли 2021 зимни сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Нуробод оғоз гардида буд. зимни муаррифии лоиҳа сарвари давлат ба масъулон супориш доданд ки корҳои сохтмониро дар роҳи мошингарди Роғун оби гарм Нуробод бо сифати баланд ва дар муҳлатҳои муайяншуда ба анҷом расонанд то ин масир ба мардум садсолаҳо хизмат намояд. акнун аз давраи татбиқи лоиҳаи сохтмони роҳи автомобилгарди Роғун оби гарм Нуробод беш аз 2 сол сипарӣ шуд. аз давраи оғози корҳои сохтмонӣ то ин ҷониб бо ҷалби коргарону мутахассисон корҳои зиёди сохтмонӣ ба анҷом расида натиҷаҳо дар ин ҷода назаррас мебошанд. лоиҳаи сохтмони роҳи мошингарди Роғун оби гарм Нуробод идомаи иқдомоти давлату ҳукумати мамлакат ҷиҳати ба кишвари транзитӣ табдил додани Тоҷикистон мебошад ва кор дар ин масир бо ҷалби мутахассисони касбӣ ва техникаву механизмҳои зарурӣ бо сатҳу сифати баланд ҷараён дорад. лоиҳа аз ду марҳила иборат буда дарозии умумии роҳ беш аз 75 километрро ташкил медиҳад. ба таъкиди муҳандисон дар масири Роғун оби гарм Нуробод дар минтақаҳои баландкӯҳ роҳ ба ҳадди зарурӣ паст ва паҳноияш васеъ карда мешавад ки ин тадбир ба хотири таъмини бехатарии ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар тамоми фасли сол амалӣ мегардад. айни ҳол дар ду марҳила наздики 2000 нафар барои иҷрои корҳои сохтмонӣ ҷалб гардидааст ки 80% коргаронро сокинони маҳаллӣ ташкил медиҳанд. масъалаи мурду маош ки бошад барои мо сари вақт дода мешавад хурду хӯрок ҳамин хел мо раҳмат мегӯем ба пешвои миллат ба мо ҳамин хел шароитҳо муҳайё кардааст. бунёди қитъаи роҳи мошингарди Роғун оби гарм Нуробод мисли қитъаҳои дигар тибқи меъёрҳои ҷаҳонӣ ба роҳ монда ба пайвастани қитъаҳои дигари шоҳроҳи дорои аҳамияти байналмилалӣ ба маротиб зиёд гардидани ҳамлу нақли мусофирон, молу маҳсулот ва рафтуомади боз ҳам беҳтару бехатари аҳолии ноҳияҳои минтақаи Рашт ва вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо маркази мамлакат таъмин мегардад. ман Миаухао, директори компанияи Хунан Роуд энд Бридж дар ҷумҳурии Тоҷикистон. мо нақша дорем имсол қабати поёнии асфалти ин роҳро ба этмом расонем. бо ҳамкорӣ аз муҳандисони байналмилалӣ ҳамкорӣ карда нақша дорем бо сифати баланд ин лоиҳаро ба этмом расонем. I am the team leader of the supervision.
من سردار ارلر روبر گروه مشورتچی هستم. مو صفت اجرایشی کار رو نظارت میکنیم. گروه مو از 30 نفر عبارت است و مو با اونها همین کارهای ساختمانی رو نظارت میکنیم. موافق لایحه در مرحله یکم راه بنیاد 71 قبور آبگذر قطرشان گوناگون، 40 تکیه‌دیوار آهن و بتونی، 6 پل و 2 نقل ماشینگذار و در 92 نقطه دیوارپایه‌های حمایوی سنگی به نقشه گرفته کارها در این سمت در عرفه انجامیابی قرار دارد. عین حال در 2 بست و 60 نقطه با جلب 800 نفر کارگران و متخصصان و 170 تکنیکای راهسازی کارهای تخت و هموارکنی، ارماتوربندی در تکیه دیوارهای آهن و بتونی، کارهای کنستروکتیوی و کندن جنسهای کوهی در نقب قندک و قرغاج ادامه دارد. کارهای نقبکنی در نقب ماشینگردی خندک که 1610 متر را تشکیل می‌دهد پورا به انجام رسیده. در نقب ماشینگذاری قرغاج کارهای کنستروکتیوی و ارماتوربندی ادامه دارند. یک سال زیادتر میشه که در این منطقه کار کردیم. با معاش خوب تامین هستیم و کاری با صفت ما دوام دادیم. از 6 پل ماشینگذاری که در مرحله یکم به نقشه گرفته شده است، 5 تای آن نوسازی و 1 تای دیگرش تعمیر می‌گردد و حالا در انشاءات مذکور کارها از روی نقشه جریان دارد. در مجموع تا این دوره ساختمان 47 قبور آبگذر و 12 تکیه‌دیوار آهن و بتونی به اتمام رسیده. در 25 نقطه کارهای بازسازی تکیه‌دیوارهای حمایوی سنگی ادامه دارد. در پل رقم 1 و 3 کارهای وصل و نصب بالارها رفته شده است. در پل رقم 2 و 4 و 5 باشد کارهای ستون پایه ها ادامه دارند. حالا ما در پل ماشینگذاری رقم 4 قرار داریم که در اینجا کارهای ارماتوربندی در ستون پایه ها رفته شده است. زیاده از 120 نفر کارگرهای محلی جلب نموده شده است به کار. فرمایشگر لایحه وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان و هماهنگساز آن مرکز تطبیق لایحه‌های تجدید راه‌ها میباشد و روند کارهای اجرا شده دائما تحت نظارت متخصصان قرار دارد. مرحله دوم لایحه قسمی باقی مانده راه اساسی تگ کمر نورآباد و راه بین دهوی را در بر میگیرد. عین زمان در این مسیر ساختمان نقب تگ کمر با درازی 2.6 کیلومتر، 6 پل نو، تجدید 1 پل موجوده، 1 پل موقتی و دیگر انشاءات نقلیاتی با مرام ادامه دارد. با تلاش و زحمت راهسازان کارهای حفاری در نقب ماشینگذاری تگ کمر 1505 متر اجرا شده است. در اساس لایحه نصب و جابجاگذاری قبورهای آبگذر آهن و بتونی قبط اساسی راه نیز ادامه دارد. حاضر ما در نقب تکیه‌کمر قرار داریم. درازی آن به 2589 متر برابر است. در این قسمت کارها در 2 بست جریان دارد. کارهای مستحکم کنی موقتی و کارهای کنستروکتیوی ادامه دارد. کارهای ارماتوربندی در قسمت هم درآمدگاه هم برآمدگاه رفته شده است. شماره کارگران به 450 نفر میرسد. 80% آن را کارگران محلی تشکیل میدهد. در تطبیق این مرحله نزدیک 1000 نفر متخصصان و ساختمانچیان زحمت میکشند که اکثریت ساکنان محلی میباشند. تجدید و نوسازی این راه شرایط را فراهم آورد که شهروندان محلی در برابر صاحب جای کار موافق و معاش بلند گردیدند، اینچنین در آباد نمودن وطن خویش سهم ارزنده خود را میگذارند. بسیارتر کارهای زمینی رفته شده است. دیوارهای ساختمان دیوارهای آهن بتونی و سنگین رفته شده است. ساختمان قبرهای آبگذر رفته شده است. ما حرکت کرده شدیم که همین لایحه در مهلت مقرر گردیده با صفت بلند به انجام رسانده شود. مدت 3 سال است که در همین انشاءات کار میکنم. در پل 8 قرار داریم. در همینجا کار کرده شدیم. درازی این پل 169 متر هست. همه مسئولات ساختمانی هست. همین را با صفت بلند فعالانه میخوایم همین را به انجام رسانیم. راه اتومبیلگردی راغون آبگرم نورآباد از 2 خط حرکت عبارت بوده. پهنایی استانداردی آن از 12 تا 15 متر و کناره‌های 2 طرف به 2.5 متر برابر می‌گردد. قسمت منفرش‌کنی راه ماشینگرد باشد از 7 تا 10 متر را تشکیل نموده. در مجموع راه اتومبیلگردی راغون آبگرم نورآباد به کاتگوریای سیوم راهسازی مطابق گردانده می‌شود.
ҳадафи асосии лоиҳаи мазкур таъмин намудани бехатарии ҳаракат ва тавсеяи робитаҳои байналмилалӣ, рушди сайёҳӣ, инчунин дар доираи татбиқи он фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ ва бо ҳамин роҳ баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии сокинони водии Рашт ва вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон мебошад.